shemamba ya mamunyina ajo. Emma mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so brason so memu samwa ya saka enenumrei. Yesi hu adwane ade beso Promotional Kasiebo ni nyina da frapuo ye mantam no emu. Achem aboabo baabi ayetie ayakua Frakoma Studios. Akua Frakoma Batampani studio na yetia. Ye ba betwe ne srane abasa ede amawo. Ghana de shemamba ensemu ye di beboaboa no frikwadwo apeu. Kasiebo dem. Dia wo betie bi ni se rent masters fo pani edin se bia betu dwa so mateten se nkofo bi di o mkokonsa no hodo rada. Penny Power Association of Ghana Industries anu kiremu se boafofra baba na nyinam kane ani nsuo wamusi wamunsum. Global Media Foundation for the atudwa wamusi HIV huda ubono yempejem. Ebusiana ye fiada wente ye Freaky Frankie Friday tikasiya na nijidin sem wo beti ebie na dina helmet enyumtini wasi National Cathedral ne sene mampenisie ese Nyankopɔ na akasa akyerɛ no wano woni hweka efa ho. Ani amami ode mejibibro nyadie afia kwa ba betu enya medi atopan kese gina wanimu o Mijimi bro nyadio wasi bro nyadie na febu ni so na watwi mo aso dwumadie bi ko so mama mpani akopie mu wase na dwumadie na si diasa wasi shake body wa mu be shake ya mama mpani so shake ye wo be hwebi na mesuma hwebi abusia sa fufuro mo aso engwafo hwe o mani so no engwafo so uchia yase twa afecho ya nyi wunchia na be ku santana na ho achiri no Kasiebo mu chewa so ebusuan sam no adosu papa we ye no formula ntino eya na wedi ye chia be fonten tan kase ne so Facebook eya Ahenkan 93.3 FM juwa na wa like wa share wa dwenkyere wudi egu abresemu ye be kinkai ni nyina ade ama wo YouTube no so ye ebusuan tenten fa nkodom bie ankasami ye kan ye ba ya na ne ya bom ya babra behwe bi mampani a wata na numo aboni pusana ka woso aba behwe bie enti aya Ahenkan 93.3 FM atraye no aya atraye akese wudu YouTube a na oni ya bom ebusuan tenten ne nyina ya gye ni adwenkyere kra na wo de afa emai so 0594 841044 0594 841044 ye bekinkan ni nyina da de ama wana nwumre na sipiesie enkwama ye na boafo Jubilee Hospital so wapomudin ehun hia ye pa enuti na waba ama wo afeyin ani abi Plaza Hotel so pebe bia da dwojo ho a wo muni e ma bie kwan no ato watafa obetimi akwadwojo ho bresem wo ye enchechiremu no ye de ni na beba besomo Ghana adeshemamba enanumre wakenkanfo ye girls Afia ampofuwa mene mame ekia janewa afa busuan sam no enchiremu waseho ani abusuan ya hyase dia na ye de ni epiemu ewa His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ene na bedi akire wo mo nyoma hodro bi a wo mo yeye na watwi mu na watwi ahyase akwa ena National Rental Assistance Scheme so bai na omo si dwumadi altri mu ponya ne se beboa aha dan amankofo nti se bia wo aboabo o abanase atuntumrem na wo so kokro kasie mu twa ni kurukura nto obi anim wo so kura woni tasen bo wataso ene na aban yesra wa aboa ye na ye handan ti sa scheme we ena beboa he handan amankofo ne omo de nhihyaye no abatu dwa agira utu 100 CDC ansa na wa apply 100 na wuntimi apply ana 100 ni de obetua na se ya disika no bema wo no so no age se wo prove ho ene age se wo kyerɛkyerɛ nyoma bebre kyerɛ wa mo hunu sampa ya Ghana ni empo no akatua wo gie no ekɔ nanim ti ya hwɛ wakatua ho na yatua wo ka ama wade akwa ha dan na sa hyehyɛ ye beto odwa ani NDC fo na boroboro so ase we kotobeku ma policy na aba no scheme we enko ba bi ekenken kwa
o wa mo se ye ebi mu so o emu ye ese se dia ban ne beboa ama wa hen ha dan ama nkofo dia na tadwufo wa wo mo ni bie wo krom ha no mo wo mete de ene wo mo ha dan kura wo Ghana ha se o ma association babonten bebo am nsam hia de ma ban na nkomo fufuro sa pie mu one se sa eye national rental assistance scheme no eye nkofo bi adwuma dada wo ye make us NDC ni bi kura kan wo platform bi so se eye nkofo bi adwuma mo ye na ban no abaji adwuma no agye bosu ko ban wagye tan ani ase na nkofo sa kasa ya se uhwe eye nkofo ni dwumade no mudi wo Ghana ha dada no a wo mo hyehyeye from krankran to krankran ase akwada asabe ne homasuan kwa animu na wakonya A1 student bi nchantena ene edito obekopi ni nyina da krankran to kankan wo bekopi enti se A1 student ne kura twiro ti ono so betwiro ti ebitimi kopi anu akopi nipa no akopi ni din nyina aka ho enti yase candidate name se nipa no wote ne nche ne onimade ne di Emmanuel Mankuna ubakwa no so atwiro Emmanuel Mankuna onso meke we yoba we de Florence Edusa enso kopi katinti ubehunu se nipa da se ni wakopi adito wrong ne right nyina wakopi na nkofo so muhwemu a abani scheme no ode aba no ene rent masters de ne ensunsua bia nantamu enti kofo ya wia enti omo se kro no ba abam enamoso ama pani kwankyerefo no ene da rent masters na no eye owura Richard the champion de ba betu dwa so se aban na wia wo mo hyehyeye no enya no kra mom de omo hunu ne sa aban awia wo mo hyehyeye owura Richard a champion onto ne nsem so ene wo ba mane HM say ewom se kitahudie no mo ne aban di kitahudie afasa national rental assistance lesa so mo ya pabne ewa adwuma ni mu dada enti no mo ne aban ni edin kitahuna so enkitahu no ahyeda NCPN sita epambam enu nti no edi kwafo so na mabonten na mo keka so wo mawia o si enkitahu de do mu di nanso no enhyeda NCPN sita enu nti ena kwafo hunu ne sa nti wo se emfiafia ho nsam wane nam ho ya eba nyina ho ntasuo no ya kwafo to di se pepepe ewade no ho nyina da no omo no ya rent masters no wo mo no ya pabne ewo si ade osika ma obi so onko rent da wo ya pabne nanso no omo ntimi nyina ba bia nkasa aban na awia wo mo aban na ya copycat o se wo se wo mo hyehyeye o mo di gu apon mu nyina so obi so opelon akwa ha dan a ukọ rent masters for mo hyehyeye nyina eno na aban no so ahwe sto a wo ye bie nanso mo de o mo ntimi nkasa bia aban wawia yen dito o ya copycat da bia so mo ntimi nka ne sa nanso no so aban na timi ahwe o mo hyehyeye so e de aye bi no e kire se rent masters no wo mo ye pabne eye kejua. Well, there shouldn't be any controversy at all. I think maybe during the launch, we failed to communicate well that, besides rent masters being the managers of the scheme, that, the solution itself had originated from us, so, maybe we didn't make that part clear. But, rent masters has been working with the government, for over 2 years, developing the solution that we are running to make it fit into what, the government is trying to achieve. So let me, try and put, controversy to rest. Nobody has plagiarized anything. If the government is going to adapt the solution that Rent Masters is offering, then obviously, it adapts, what we stand for, what the goals are, what we stand to achieve. And, there's nothing wrong with that. And, changing the government having its own website, which is the nras.gov.gh, the processes are the same. We ask for a certain amount of documents, some level of identification to authenticate who, our beneficiaries are. Any Aya penny kwanchirafo other rent masters ano Ora Richard a champion and Ahenkan. And then busia busumi yesi mo pansa kra ye besimu no. Ai. Ghana ni o. Ghana ni o.
Ghana ni Richard Echampon so cry the nyangwaledi odi banku dito I didn't say obi okay you know obi atobrofo you know I would just so catch you I am besho abusiani na you know ya to aso ye besi busumi mu pen ne emperifo de babo nten so kire musa wajefo busumi ni de di kan pepepe nyinam kanea ni nsuo ye tumu ebo no ewira kwosoro ne ye twa ye wutwa ye wane ye kasa wajefo busumi na mada ene aba ene ne de toso miensa enti sabre ya me ne kasa nyinam kanea bo ehwiri kwosoro ensuo so bo ehwiri kwaso nti busumi ya no wahwe ni mo esa light bill na beba na kwan bia so na bekosoro ensuo bo water bill ebekosoro na sanhihye we ana chief executive officer awada Association of Ghana Industries ano yera set tum akwaboa wade atudwa wa kire musa wamu wa adwuma wamu ye nyina no wamu de nyinam kanea na ye adwuma ani nsuo kro ya na ye de ye adwuma enu ntisi ye tubuo mu a wamu ebeha mu ye papa ebeha adwen enu nti wamu sra ban kotodwa gufo me sada sayam ese ni manim ya wonhwe na sa ensuo buo ani anyinam kanea buo a watum no wamane mrafom se ne bia wamu su ho betimi atom ye pa na wane nsantwafo atwetwe nkwamo no wakire mu se wamatena se atoto amoniema ahwe peteta krema usaniema bi koso a wamentiemu afo wamunan ansifom a ebeha adwen ni nyina ne se nche ekura no se anyinam kanea buo etimi kosoro ampenifo tutututu mu afa bofri mu a wamasaba eso aba betumu ana ochese ni womudi kan tumu ne kura no eha omuye pa enu nti womunyuma sema kofom adwuma womuye no womutimi nya ne se ne nankane no womuye ni biema womugusu atotontotoye afa ya baya saba abeka churom se watumu a womusu womusra ban se we wontie womusufre ebisa womu brepa ensuo ne anyinami enu anu womudi ye omadwuma enti saban na etie womusufre no watumu a ebeha adwen wase empempren sabre Aya Association of Ghana Industries wamo tempempen kwa pa wamo sraban esa ne ekoso afie twam no enu kra wamo nya wontutu ye nwieye enti safi wa saba betum a ene na chese local producers no ane wa ba be ha omo ekoba no sa wamo so niam a wamo de beba monten so ene ensu a wodro be kwa akoto drinks a wodro be kwa akoto nyina wase ade abo ne be kosoro aban su na please inflation baby adru no wa pesa emra from se ne bi esikasem ensu be gina ye ntisa aban ne pene sade a wontu amusufre enya sade a kwan bia so se inflation niam abo ebe kosoro ye papa ana vat on sensem so na aban ne hwe na wanya bibi mfa huyin so ne anyinam ne kura fi wa wase wo musa so de fango ana ye adwuma ti fango bua kura akosoro no wase ahadwe akoyesa na akoyesa ne aban no etwa wo mu eja. We, however, notice the principle of equity was largely missing in the major tariff review conducted in August last year for water, where a particular customer category was being asked to bear a 316% increment in a single tariff review. Indeed, our beverage companies and the industry have always belonged to the industry category of water users. Surprisingly, the last major tariff review in August 2022 saw an introduction of a new end-user category, which is quite alien to the PURC Gazette. Indeed, the increment for this consumer category alone was 316% over and above the 21% average increment reported for water. This is the new category our beverage companies within industry are being unfairly reassigned. We acknowledge the water tariff reduction from the 316% to 172% subsequent to our meetings with the PURC, but this is still unbearable. We do not think the creation of a new consumer category addresses the challenges in our water distribution system. Such astronomical tariff increment in a single revision is retrogressive and shows no empathy for Ghana's ailing industrial sector. Abusiani aye penny contract for awada Association of Ghana Industries yera set chum akwabwa Jenkwa yanim ewo enunre nonsia Ahenkan Kasiebo no emu Freaky Funky Friday Kasiebo nti wadwenkyere 0594 841044 penny contract for kwafarbai ya wada Global Media Foundation annual
Eyo Ora Raphael God love ahenu wadi atu dwa ya wochirem say wasra papa civil society organizations ahodro wo krom ha wasra obi ansore sentrofo nyina ansore waka na yambo ade ba ku bi hu dawro HIV wase yade hu pa ya tisi nipa so a ekun etimi werewa no aye se sebe abada so woni enama abada so me nana afia ma atwa abnase ye abada so nkwan ne de eni ayerewa ne de enti wase sa HIV na nya so mu a wan chencha ya sa ayerewa na chese ufiefu abaifu omodo na se nyankopon hata soro ne do enti wase HIV AIDS ya ma dawro HIV na kasa ye adefofro ena AIDS no so ya adefofro efri HIV na kwa akwadane AIDS enti wase yanma ensunsuye dantamu no eho enkomodie ne eho nkyerɛkyerɛ no enko Ghana fo trim no omasum ye pa ne sai so beboa ema hu dawubo no akoyie Ora Raphael God love ahenu what one nsam so bia no ochem sem HIV yade no kondroku ayade se ewo ho pa enti Ghana fo omode omotete omoto so tetu ni mabunu no ema ne mema o say ye agroni ebeshem kena ominti mirimfo no wase wasremo HIV yade ne yade bia yade bone ehu echa bayi yare obetia se obi na atama obi wase da bi ewo ho enunti egusu atiase enunti Ghana ni ba bia enhwe so bebo ne ho ban ye pa wase wo sho man Ghana ni ntwo eni ni zigizaga mu a jade na atiase tankasa enti anya di Thomas fuati krom ha mo de mo se o HIV bia ni wampo na AIDS na beka ho HIV bia ni wanti emema mamu titimini oba no hu na sese no o se no fra no sister bra no oba yobi sani osofo kira bosom kan ye no muntungum enti wase wodi amuntiatie sansam no na mukwaso na mutiatie muntungum o munribi a ene ebeka wusim ekeka wusim a duawa de beye no duawa no na chiri kwankura hwehwe no edene enu nti wase mihuanka de oni ticho enti antratra to so na yade no nkwankwanya bia ansa no abeka mihuanka watwa ne samso no wacha se nipa sa woni obi kwa akohia enam a ewo se wodwune hu mienu enya sa ade ne bo peli jiri ejina so ze bankyere enti wode kwa akohyeha wo wansha wode behye de enhye wansha ade a obetiti no wankasa bafra akokosa lolo enu nti ya nhwehwu anim kakra ewo enam ya enyiyimu ewo enam wodi awusi wuji ahiafo agi ayarefo agi obi anti obi aba ya o say ye ya biem dabi wase ya monkantum na eba no enamu nkwamo ne enamu nsam kwade a wase emanya hwehwu anim wom na emama nso nya hwehwu anya oba bia ne ne sabe akohia enam anya bema bia nso ne ne kokohia nam enti wase se ehwe na yedi sa adwuma no na eboa ebeboa ye pa emanioma akonanim wasaso to aso biemu o ya na wo ba mane echem so sese de media fo no eja ya ka edu akire pa enu nti wosra media fo so bia mbo hu dawuro asese no HIV yade no hu dawubo na akofam kura tonsuom enu nti obi ahanyam sane be ya campaign no du akire a emabunu omode omunti jai no wo mo so ebetie mu ensem na bo mu hu esanse yade no ehu Ifi 1989 ya edeba edesi sabre ya HIV eyi ni ti ewo wiase afa na nyina a Ghana eka ho no ya bodawuro ni bia efa HIV ho between 2000 edesi 2010 mo ho ba bi no ba bi obefa bia obehu se ye bo HIV ho dawuro obere wo okọ asore dem a ye kan HIV ho asem wo community a ye kan HIV ho asem ba bi obewura bia na HIV ho asem na radio so TV so na
nanso ene se de me no kasa sisi en kan ya say HIV hu da rubo no ekofom kra yen kan ho asem bi na dodo na adwen eye won say HIV no eko anase eni ho bi enti ehu hia say ye bebo hu da ru na o hwe statistics a ifri Ghana AIDS Commission eye afye ya HIV ba ye ne ye ewo omampani aso eye the office of the presidency amaye hu say sisi no eye new infection eye ade eko soro papa ewo Ghana ha nyina na so wo hwe statistics no na wo hwe nipa dodo a enya HIV ade bi ha ade ekyen na titru eye mabunu na enhu akohia se da wubo na ye gya ato na ye mobile no ye sa akọ ekofa ba enti awase yakwafa ba ne yeboda wuro ne mankofo hu sade na ehu enti se wo ukwa kwura ba bi atokro ketua ni hyemu de wo kwhya tokro ketua mu a emu ode nenso edensem enenam adwempam beka cho se ensem pi tokro ketua de ensem pi ne wo mu nipa wuti ni kan ayakwafa ba CEO Emma Global Media Foundation Ora Raphael God love ahianu ane na busua ye nyina ne nsemi so na ye ntu nkra na chi no ensemporos mastatisre hey ensem ho sami je yi na tie musa Sam George o se enega na mamonu weni ti ahomache na usa abono miensa na watiem ade achi biem nti yesu ye tiem na Jubilee Hospital sa abusua wapomude ehu hia ye panti wakoye nipa ide entra wa mani nye o ansa na wakasa mihu yanka entra wa nti chuku ansa na wahu so mini padua na kwa baby tochima wo so nipa de nkabiri ni brebia no na ne check up wu ko bi na se ye hwe wapomude nsensem ti wasebra wonu wapomude nsensem ehia ne panti wo ba wo bebo ne homoden ama bibia ejina so Jubilee Hospital our outpatient service ni inpatient service a doctor for to one hour twumuni nyina brebia obekobia no wo bekwa akwatom ne efo wapomude nsensem bia no wo ebenya ho abotre kwamo bia so wo ne wo ebetwetwe afei wakwa Jubilee Hospital no enya se doctor sori ya wukoka wasem osebeseme nkwa wa opane dabi laboratory wo wanti no ye betwu moja ni ahwehwem ehu ya de kopot ya ha wo ansane ye de aduro enso etimi aka wo afei pharmacy so ewo ho a enura wudro ni nyina wo benya bi ewo asoye ho Jubilee Hospital ewo antenatal care ni postnatal care enti wafra efuru no kwa wa ye bekura nyinsa no ye bekire no ewo sawudie ekwan ye wo sa ofa so no mu aduro ni nyina no ye bekire kosi setwedi ampon be sre wo asumdwe mu na wasue wawie no so akwada na didie ni nyimo ni nyina so no ye betu ye boase akire ni nyina ye wo theater surgeries ni operations awodo no ye bi ewo ya so ye wo maternity ni so de midwives no ya tete wo nyamisuro kwan so enti wo kwa push na nya de mpaibo etai wachi wani ma ho so na wawo afa oba wo twa sound and ECG scan ewo Jubilee Hospital a wo fa efuro na akwa scan no na doctor ni nka cho so wo ye bema wo ye oba wo mu ye ntafo ma mienu wo mu ye ntafo ma mienu a edemu kurujen ECG scan so ewo ho ema wo mu apostrate yade ha wo mo na yade bi wo ho a ehia duro yade bi wo ho ehia se ye betwu moja eye kasa kire yade bi wo ho a eye wedidie mu wo nantie mu wa brabo mu ye betu ye boss ne ya cheche ni nyina enu tie wa counseling unit enso ewo ho na nipadua nso ye ni ani nipadua no kanea enti wani dum senkim nipadua ne han adum ekoba ne sa ha adwempa wotewa wotie mumianko uti se nkrofo adwane nkrofo atwamika so hu bebi a wo fa ekoba ne sa ha adwen enti ade bia fa ani hu bia ne ntena fie na mposa enkosa ntiri so fa wani ni nkotumo fakọ Jubilee Hospital na wa mo enhwema wo ekoba ne se glasses yi ane ebema obie na wa hye abowani ne so eho ban na efiada nu pa bia nkyerechire koso wo Jubilee Hospital ema wo mo diabetes ane hypertension etiche yade ane mojamoso eha wo nyina ye kyerechire mo ekwan wo so mo fa so edidi anu
mwamu nuro na wa mapomudin kakra etimi esipie kantin ewo Jubilee Hospital nti eba na adwane ho sensema wuni ha wudem insurance awudo ni nyina wade ye adwuma wode ane e private health insurance awsefa bra pomudin ane hia national health insurance senso no Jubilee Hospital budget na wahwew ama ho ato Jubilee Hospital ewa achimoda aboabo Amantra Bridge ne soa ana wo frene 0244 575799 0244 575799 Eni awakwa akwaje yarehwe no wanya hwaho bi wankasa pese okoda baabi dwodwo ho a B Plaza Hotel wonum ebeboa usa kwan ne so enu nti empatam ho na wana ya Friday nti ochina na de kye obo nse hwaho beba krom enti se yakasa ye bi wo krom abadinto awade bi wo krom na wo pe baabi asom hwaho wo pe baabi ede wo mo akwa dwodwo mo ho a Mekafu B Plaza Hotel ede amount okwa hono mo na batutu to free breakfast ya fruit salad eka ho bi afen so wura dam ho mo tim say yes queen size bed orthopedic papa bi air condition di agedan nim nyina bosu ko ba ena afen so kitchen unya wura ho self contained kitchen wo mo obenya fridge sim na TV sim die ena wo hwehwe ewo B Plaza wunya afe nipa 30 bi aduasa mo pe baabi a conference kuma nti dwuma kwa odro mo pe baabi a conference baabi a projector bo betimi ade projector ade wudwuma eya ho a B Plaza Hotel condition san wo ho ti mo amwo case nketenkete ne akese matimi akọ akotalanku asolve mu case nyina na ayekama afe bambon sem jana so pa electric fence wade atwa da no nyina hia nto ya wo wura sim abefa pes efom se ba efom gura ni wi anese gbonsa nese o shele wo she na nese hurosoro ehusuru wi enso anya no nko o hye se etum jabidie na posifo wow obefa ne ko so oba kro no bo B Plaza Hotel there you can't venture electric first one be du hudwuma afa baabi a wo park car so eho ye spacious entu benya baabi a park car no me pache se ekwan deda ho akese a abobo ya na ade ba benya baabi a park tractor kura benya baabi a park wo ma kira kwan eni achem da MTTD kwan so wo de opa sorry ko pantin sorry a wo mpatam anyina wunim ti ma me nchwa sorry we Church of Pentecost odan kwantanum branch no ujira wo tu wani a B Plaza Hotel ena bohwe frampanifo 0249 855396 0249 855396 ana 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel. It's specially made for holiday makers from abroad and afar. Afeya busia ya toa ensem no aswo no formula edru ni so. Yes. Ebebi edru ye do formula Freaky Frankie Friday ntino eni jidi nsem nyensem ketwa na Ahayehia pi r square. Dabi. Ahayehia exponent. Almighty formula ni topo sheet nim. Topo sheet nim pi r square nim. Na me guys SHS na me bedmate friend papa said o friend na na mum say yes ye topo sheet. Hey, me to read ni topo sheet. Hey, homeboy. Topo sheet is what to say. Hey, the chrono there. Me say chrono. On topo sheet. Topo sheet. You better cry topo sheet. Hey, asemo. Me guys who grab Presla. That Presla you home economics so. It's also topo sheet. Geography for na use topo sheet. Who the other way? And ya has said no topo sheet. It you know. When you must wear that muntie. Na Abusia National Cathedral, Assembly Gusu wo and not yet. Assembly Gusu wa penny for be Casafa when we shemo a wardrobe Gusu Aquaso. Na no nanny yet tisinium to phone him, and ye be some so mono ya banyum tramo to Mususum na gospel. Ya to dear Yinyamia ye to dear Camfunyame, and to Musu National Cathedral Nisena Adamabem.
Ebsadachi bia ye si wie na eba se Christopher ye akwa akosom a anya ye befrɛ mu ne ane mo abom akwa akosom enti dia be na mo ka fa ne ne esemtrofo hweye ana anyumtuni ba ko gospel musician a waji ni din ye Dina Hamilton nyasem ketwa ye bisa ma me sama me National Cathedral no won so waji nkyerɛ ane sen ana wo twa musa wano National Cathedral no won pese wo beka bie ebisa National Cathedral na kwakwaya amanyosem enti wuka no wanka ni ya edin sempi ne beba ana National Cathedral ne kura so no ma pani amayati asese wo ebo a wo hyeye ema nyankopon nti ebo hye bi sa bamu a na nyankopon bamu na onim na wo kasati a ahwa na akwakoye bibia wo ho enti wono de National Cathedral no wose woni hwe ka wo ho se eye anasenye enya de wo beka bibia fa ho eno achi na wo twem se National Cathedral no kura wate se ye keka ho nsem ene wo so ne no pakra no so ni TV a wate so esemtrofo ate so na se ye ka radio esemtrofo ate so na chese ye ka enso wono National Cathedral no tenikeko wase adekro any fact fa ho ankasa no won hyede nim woni moni akokura National Cathedral ni sini naso a wo sie ni woni man se mampani ana ahye ne bo enti wono de National Cathedral no wase won ka hwe emfa ho. To be honest, maybe I mean much facts about. No, be careful not to comment about it. And so me you be daily na okase nyamene makasa. I tend to leave if I promise say nyamene obi kasa. Let God handle the issue with them. And with governance and so no me deal with politics. I struggle to comment on an issue that we need facts about. This is a very dicey topic for me. We live in a world where we are free to speak, especially when all facts are. Intimidation so be all kasabiano based on your name. The issues at hand at the moment. It's a topic I would like to hold on. Auntie Abusia, Mama Dina Hamilton, may the meditations of my heart or see no. May the National Cathedral issue be on hold. One cashe efa with his penisa ya bo ana washe nyankopon. And we crank a men can once so on a gospel musician. Uncle can. Hey, Debbie. Every crown nyame adoma 2024. Ya de ayi why be do nyame. Ebe campaign. Na o beka asem we na me crank a menka. Woko kasa nye ni esi cathedral iwie. Ebi abronye bi ya so beto nyoma okwagina mu eye den so cathedral esi ye befre o gospel musicians be kwa kwatia no enti ane eye afidie bi se ene se twofo summa o na se wa nya careful how much go go say ye frɛ o ma me dan na ye ti wa ha se se wo se enti chirechirem we be chirechirem ena beda ho nso beda ho akosi se yetimi si na cathedral na be ho ase wo wes a wo kan na sa be against unim baby e on betu ombo e da obekwa akọ perform no na usa Ghana ha de jai eno anu no wanka hwe meditations of my heart be acceptable to you ye do no mo wo ka ube ye ho fi ya no mo fo hwe ya bejeje wakowuom ensemtrofo ye nie omintimbirim abusua ye gusu agina anide die nsemu entertainment de kwadrimu pa Dina Hamilton de obo gospel mami ode obo den ondo timi to frem o unse ya enyomo no ya hyehyɛ hip life gospel reggae dance unti mami ode o hye ono timi bo bia oye versatile ma Nyakopado na machadi oba gospel what the video oh everything goes why say garden beans baby ojinam onu baby e be kire ni se wo mo no oni ni jana abusia anya mami ode unimu no oh aputo otiwaju hu na aputo otiwaju hu na aputo osi bofu abopa obompa gide ede na wo a oni bie sa maame no yabaka ya bronya bre ni mu December no yanwum bi ba nwum na hete meji mi bronya ade o na wabodi na adwumpa di ambem despite dimbe
obodi na kusibu adum di ambem ayi di ambem kwabna kwasi young billionaire ni di ambem nanso eni edi ambete despite edi ayi kwajoten kwaku papa no de sebo Dr. Kwaku oten yes Kennedy Japan oh edia kase na ade ne trade pa because ye nti bi da se bro ya ade so say ade atopa na ekwaje mami nyumi ene boy emeye he na no obi busa senti anyum mami boye nipa titire obo mudin onya resource de tie mami ode obo aputo wono asan so de bro nya ade ebai wa kire mu se achade wonya ye no krampo no onam ohunu bi da kwafo man deodorant na bi man spray na bi man powder pons eyelashes lipstick ebi man sika kudi laza ega wase nioma empaboa entoma wase nioma wonya ye no agenensam agibum wase otumfo se tutu opem so asantema wura friend phone so ka chase mami ode Already nyame aka microphone la imua kakro ade nika otumfo na adwe be ani adwe ade ahwemani mu no na otumfo frɛ ba mi oda enya na adwe mo amohio asantefo mu wura otumfo fa phone efrɛ ma mi ode ka chase ma mi ode enwuma wo bo no o project Africa ye culture ya hwe anwumi a wotu yei bansira na gugu nsa ahwene kente dancing cry mami odeju utu enti ani oso otumfo bo na baso papa anso ha despite enra wodi ni birthday o enso be hwe manim de tie despite de gwado ye be hwe wose ye wura despite enro akọ mamponko sani 2 billion egu ho no oba ni fie wosimu pine ebet na ne demo ene ni di nkomo se mami ode wa mama trend mami ode we too much ento se nyom na ogba ne de wa amaka baku say Mejimbro nyadi o Dr. Wose Kwame despite ye Mejimbro nyadi nyame aboa ye ma fia beto ye nia media to pa kase gina wanim o Mejimbro nyadi meti wakra mebu atopan this is the only bi obi ma mempaboa atade baage entoma edien ponso last year this year ni lipstick do no so be nku powder spray edigu ye ho sika kwade ne na menen afido mabo ma hwe minyanka pa me damos ko wo ma me hye so wa freme abo mabaso akase wa ya ade wo ma ya mamle mia me wo fa ana me bodi ka asmo na asante ye na ni jejeje wo se ye wo ma ya mamle no epie that's right kwade oba me fie ankaza na ni jeye se wonna enso daye se me bonyom abubo ni pabidi aboyidin omu se ya de ekochen 24 for yidi brunya ni din ni da ewiase nyina to no kra de oba me fie ha padoma me bo mu din nyina wo bia afre me chemade eti media to pakesi agina wanim o mejimi brunya dio atopa no twetwe yewura kwa me despite Santa Nifie Straight osmami ode wa bonyuma enkofo bonyuma okrom na onyum we die meteso amasore manyum no mo bia yamse nka ne trendy pa eti mami ode na atene nka no ase enyum na woto no nyoma ewo mu ni obi timi behind no sebra mami ode bra mayase ya akrafo me na me yaketoa eti paninu so me kwa aware na se no wotete me ena yase awuo eti bra beto nyoma ye no wose wokwa enyom abusia udi atie so obusa papa ne say wo be wale me no wapata wo yire panyin no oso waje 4 bedrooms wasaje car tima pata no ka 1 billion edaso edi ama no chi oba na je mpata ni nyina no sede maame no si di nani no enya asanketua ena o mase ewu na o kan sa no me kan se me hia ni kro no me frɛ no so maame asa me eleketua ne kan nyina nya se makɔwale na me yile panyin me be di nani blade oso be bia be na yie na sema me na bi kura yie na chi no do wa be na me ma yire na dwo afede wo chi me na kome ono so me pɛ no pa te se de me paketua yi
makɔ makɔtwa me ho ayi na sepa ɛno no kurafo waye twan waye bawe kurafo waye twan waye bawe kurafo ukuru ne peme no wabɛwale mi o etima wakoma ntɔyam ɔtesa obɛyɛ di wonim sɛ wanyɛ di de ne sɛ oyɛ twan twe maame no ɛmfia ne mafa nam de kotwa nto kakra bi twa ne to obɛyɛ di radio papa abozege thank you kurafo waye twan waye bawe ukuru ne peme no wabɛware me kurafo waye twan waye bawe kwankro akomakro enti abusia ejuma nkofo ga na habo ye no enti se be free advert amane se wo kurafo bi wo ho na so pese o passion we yase a na ne hudwa no afraba mi ode obeba be ne simple no wase onu ani ne nyum tuani akuti abonyum tuani obo ya that could be the kuanhwe yanko kuwu na akutia no kwabo no wase nyame nko a ka nyame afafie di anke kiyente ne nka biem yele panyine no wona be fa me to ana sabe yudi mini anu misrem ko oyisrimuni wo prepare na medura ye na so no kra me so do be ka asema ya na metai edura ye na se hwese de ye duru ho no ewrade nyankopon oduru ayele panyine no kra wotumi eyi ahose no ataw no de na twitwiri so sevuturo na me so eno na ono so afa nagro fo no okogina mu som de anim a omunim to ane amankwa atia nyo na ye tuwie ya na duru meso obume donko no wagigima wade yi ho ye die obume kwase a no wagigima wade yi ho emema asene hwan na obekom kobiri na wo sei kura ne hwan na wo beji awade mensam ekeke na maame ne sebe wo yepepeni no na me se asene hwan etumetu no so watra sante a chinti wote be na se me se wo yepepeni ne mpepefo no so mo de ma ene atuo ni nade no mo de gade maame mo dane bu yeso na aka asemagimi me so mi kam hane ene obi ka boot I'm so proud. Say in fact, see I will be for frown. Make a change and go for so don't mammy quatna abrochire. O mammy ko UK. But o mammy back like o mammy ebi ya mammy nye UK ni na papa nye Ghana ni. Eti me did that no abetie se ba release stress. Because I'm papa do be Ghana ni me ma me nye UK ni eh na se bo ha o te me anu no kwa me refi o se ne hwan otintimi awale ho erade nyankopon ase eh abo ase etimi de tutu nipa ho ti ma mi ode o se oje hane obi ka boot enya sade akake ekun no wo pepe ni na wo boda kutia otina ni no na nkonti ma agina ne so no enya asem ketoa enti abusua mami ode ono no ani na abusua yanto aso na Ghana oba ye wo sini twafo pa wo mudoso yankwa ye de ni ya chichechichem wo kwa Nigeria ni onyate Nollywood unim say Nigeria fo Nollywood Nigeria fo na ni Hollywood so ya brofo no na Ghana kwa de ye chemu ya wa Gollywood Gollywood ni ye ayimu sa no Jackie Apia John Dumero Yvonne Nelson wo mu na no mo ye Gollywood no ani e wo Kumawood ni yenie papa Kumasi mo ya dabu nie ejako su nie Lewin nie wo mu nyina hyehyem magwa ni Emilia Brobedi om de mutimi swape ne kakra na makọ Gollywood ewo ma na maba Kumawood na Kumawood actress wana eba ni sinitwa ni musu ene wakodali wo mpe na obeti ne nka no ate abroche na nya script yi wa churo bi na wade ba sa
me kurada me ti se waka twumsi eh na sister what twisa waka brofo anya asem ketwa ama wodum na wakasa no wo kire mu se ene wo basi ni twanim ni titiri no Galwood na womo yama yesi na doso ane ne wanya to anananom ayeso o obi di na kwa eduro so asumesi akwa akwaje eduro wose woma yama kuma wud na kwa akwa enurosem ni nipa bonesem so nya sa nete ane wo chem sa wano no de wo besre pa esese kuma wud ne begina ne nanso a aya content emusem wose kuma wud na nkasa na ohwe emusem a akwa bichese bonenkwa wose nti ana makuma wudnu gua ni se egu na wanu de wagidi sesa wamu sesa niamani na content niama wamu de beban bibia de dana kwamu a wambesa so agina wamu na so ana wochem sa wanu de ba ne hunhuma fa wajai ni nyina ma nyankopon na tese nyankopon so ahwe na ne hunhuma fa no waye na sede na wanu so eba hunamu afamu a wanu so aye na sede enti wobesra ni nyanum a wanu amutwase ni kuma wudno waso wobesra mu pase wamu nkom hu embomu na fe good content wamu famra mountains no mu ne ba mountains so a wasi kuma wud ebesa so agina ne na so ebiem just do jina chire a wato bo no hunya hin se do jina chese wani jina ene bi ase ade bi no obi ani di ba me de ne se bo mpaye hye okokom ne bo mpaye ene ma bire ni pa ye ni pa hunuye pon ese ye de ne ho ato ne wo so eto obo ye ho ba akonwa sa nyina me de I cannot say it does not exist ena me ni evidence say we ye bi me de ne say nyame nkwa na me dan no wo se bi otafrache adwumam obetimi kwaje position na ye obi ya worldwide exist into no you just have to be prayerful then we say ade bi efi na me bi e che na sabi dey feed the other party no yana and last it is say o say ni wo besere say enuamo no yema yenyinya adwene free sa nema ne so na adwuma no ni yiye ne kanko enye your priority. People need good content. Just concentrate on producing a good content because Ghanaians are lacking that now. Good content who to come the world wo so wo ye adwuma say obi tan so wo hwa onya board enti abusuanu no ensafo hima na wote ne kanama oduma oduna owi anu wo kire mu se wa besre ye pasa wamu a wamu twase ni nene esansa wamu ni ye biama sini twa akofo mu ntino wamu de o mani bre kwa akosia eye tiktokers ne so wose wo besre pasa tiktokers no wamafa mu de na wamu ye wo bia nya hwe ndi sa ni bre na wamu de kwa mu so no wamu nyai ye wo baby ani jodi hini wo ho say wo TikTok stars ho obi o Facebook o ye big star ho obi o YouTube o ye big star ho ni nyina edimo enyi so obi bu obi anim te obi bia ho because no na nipa ko didi and the whole so no ni fame ono so wo mo do no ye wo TV stars or presenters radio stars who asabi ye hu omo no they have fans who follows them this shouldn't be a big deal. They are wasting their time on unnecessary things. They should concentrate on Lajan number no because time is money. Unnecessary argument. I know they are wrong. A star is a star. What number be feeling quite yours doesn't matter. And the more you underrate people, some also be underrate you. We are Ghanaians. What is all this about? Yeah, they coin. Yeah, they coin. Ama, yam fanko baby ya. Abusuani yesini twani ama oduma odum. Kenya so safo ahema ensafo ding nani adendo to so atena get 20 odom odu odumodu eti abusua mayan kwa ukọ Twitter papa ba ko ogu on the fitiandra wa trendia besi na order number 1 still trending. Yes. Wachen Yesu din a blessing Joyce blessing you my boy Yesu din askata baabia trendia na o trendio trendia na o trendi Yesu din say Yesu din kura yente abeku Santana abanoma abeku ye abeku na abeku eye radio show hosts edema ekwanso jojo ene ukọ okay FM won kran papa na dichia me etotototo nioma na wra hosamu a se dia chese ebusuan fa social ni media no so dia papa Twitter Facebook ahi order number 1 ene Sandra papa Kwame despite ni birthday no ene abeku Santana no ya MC ewo birthday na se na ahyase no abusuan de bra Facebook nka se wo mo ha omani bra Facebook na be hwe videos no abeku Santana no ho aba asem de enam support a
Bra, come and see, oh, come and see. Brabesha Abeku Santana, adia cropping, tia, ne ho aba asem nkofo ka ne ho asem a. Ane se, cars na to aso no, wa unim se papa Kwame Despite de cars de na ne je ho. Cars na to aso o mu sisi ye no. Ana Abeku Santana, ayi Caesar mu echi a. Abeku Santana so nam, na no nam ho. You know, to a coach, Despite to be na Despite training, sir. Training as a chamamin saying, we move her maminchia woman. And Despite Ninuas and a down for Doctor a year of Orisapon. One so, Abeku Santana, Casso, was a traffic show, no honor to baby. Never pay him, who so Despite Musa, come on a banner, young quack. Ebusu asasem weti ene ufa baby I say Abeku Santana wa ya prega wa predodo kwafo se wo pre enti birthday party ti unkwa na ye nipa wase ya kuna mamu nyina ohobi onkwa na na wo chia ti ya snobble ne sa no enkwafo ani age papa na wo hwe videos na gu Facebook na brabehwe Abeku atre ne sa se that's what us were. See, what's it? Sika. Oh, bad. Caesar. On crowd, almost Natadia. Natadia, no crowd wash. Me then Tadia, the idea family. Crowd wash, and that's what Abusia Brabesha Abeku. Ampa who watch Inaki Williams, boy, I found an anthem. I say, cars ne kwa mamu me chaya name. Mama Jane wako ni ha. Eni ha. Abeku na ka say. Anti Abusia bre. Oh. Besha ampa ho pa. Na ni da Despite ani mo so traffic. Cha. Kwa nti Abusia birthday no so no kwa na to nwum no. Abeku Santana abroso Quaresta abroso mumi antie Quaresta why mumi antie no. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May God bless you now. God bless you now. God bless you now. God bless you. We wish you long life. 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 Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. May God bless you. May God bless you now. We wish you long life. We wish you long life. Abeku da kwa master. Ejebusia die na so Abeku kwafo atwe na bo so social ne media so nyina ni enwom no nkwa na tuyo chokrodo na be hwe video ni so egu ha no oba na ye piano to baabi na enumu na Ghana fo social media say Abeku yasiesie audio su bi ase wutie abusua nso tie bi Afiwei. Ekuta kwa ni yeji. Uda wani ye bopum se sorry for my. Wama fans ni wama biya ndi kube. Uko fie na ko kache mama be kache se uko ye dey. Etu ko fie na so. We mama misa okra wa hwe video na be bisa ho se na me ko ye dey. Eti Abeku videos nkofo de man no. Ba ku sa afie we violence o. Na stop boy dia no so say wa ma fans kakra ye. Wa ma kakra.
Etabe ku fans wakoma e wo birthday ho asotro a waje no Facebook, YouTube, baby eno no. Ani abusia yanto aso na afa na eduru ho. The gentleman of the land. Hey! Ane say ma penina na dedan kwa akufu adene wane nsɛmtwerɛfoɔ kɔdi dwuma bie ɛma wɔ man Ghana sra dwumakuo no ɛne wɔkɔpa dan ho ntoma kora ma wɔm ɛhyɛn ahodoɔ wɔ ma ɔmo bie sɛ ne bɛyɛ wɔ ma dwuma no ɛbɛtumi asi pina sita na dwumadie na se ne wɔm yɛ sɛ wɔn bɛkeka wɔ mo nsa no kakra ɛnu nti ne black sheriff okopie mu wɔ hɔ oil my head na sɛ wɔbɔ no ma pani bɔ ne tinko paradise no wɔbɔ na ma pani bɔ ne tinko oba kosi ahye me che wanya sikani na to say ma pani ginani ana black sheriff ye ya pani na diasa was shake body so wo kai diasa fo no ane ya di bi ba stage say wo mo so wo ma wusu ngumu so de be asrafo no kra be hye wo mu kra be hye mu kra no mo say wo mai mu ade enti wo mo mai mu sai wo mo to ban na wo ma to ban ni ye nyesa na o mai mu kwase be ha adwen na abusia shake body egusu akoso adi asafo an wo mu shake na mampani anim so pen yo mampani hwese ne wo mu shake na mampani ntie mu eti na abusia bra Facebook nanso oben be show Facebook Ahenkan 93.3 FM be ha we mampani ndi tie mu o ade menfi me nyina ye nipa ba ko dia we be se me dia ndu aju pasa edu kranzo enti be so ha o wa hu video di bibra Facebook na be hwe wani so bra ha dege na nado se me mame omudani o machi nso o atre mampani omani nso ade omani nso ade hwe omuntade so hye wo ato na ebu dambale sise na mampani animu pe ebeden na akura o kase na se no ka na abusu o do be hwe nanim president anim ni no ka yaro o esre o hwe president anim a besre se me se na unsre kura no ade bra Facebook o besre aba dege ayama pani nwanwa o abusuafo ne aso hwese ne wo mu di asa de be hwe bie se ne wo mu di asa na ne asrafo na kasafra na hodin fufuro bi na aba o enti sa wo yo sra ni pa na wo hwa sa de na wo betena ho ama sankrofo yi every bokina ne hehe pa besa wo man yi a ma pani kura be ha no akoba ni sa se ma pani ohun bie mu o da bi we no manya de omanya de sa president come on president pon kwe aden na wo hwe ni baba ko sre asifo na hwe we nkwa ne to sorry hwe na chi I just say it. I know from okay, say no put no formula. I will say I'm Facebook be share. No me share. Na be na ma pani ntiem. Hey. And na nyoma no way. Hey. Hey. And o de ogusu hwe. I asemo. Na nyom no ma chura man na we. Anyum no wo ho. Anyum no wo abusama yankoti anyum no. Ya chura nyum de bia mama mpani yankoti. Ya say oko ye dai. Oko ye dai. Ema be a pressure. Hey, send me chemu on mo share. Even na do so pressure. Even na do so pressure. Na do so pressure. This your matter. Radio Papa Abozege. Thank you.
You are saying A. Radio papa. Thank you. When you say one what Binana don't popeshe. a peshe, Mahama peshe. some people cry also. No. Yes. And yet you're so brown, any a. Osunu we de. Osunu we so do edin. Osunu we de osun. Ah den. Na mo amutimi hwe nyame anim ade a mark atofotofo we. Ekwo gina president anim we de organizers na so sue omo. E sue organizers no. Na mo president mu a Ghana man pani adusho boy guy premai osi adwam na mo de to ebu dambalis we abegida no onka eze obeka obeka abusia fo adwenkyira ni ntua nesuwe na master planner junior Kintampo BMW Baumia must win wadi aban wo kire mu se amanyiko ba ko pe ana wo man mu a ebetimi aba man pumptra ye pese Ghana fo no ye nsanso etimi akanto wo sra Ghana fo se MPP amanyiko no se ye nkura wo mu se nkosuya anya sa na afiri wo bo se nkimie ntimi nsesa asai no enti ye so mu fisa wo mu pe ana wo betimi abo man pumpto akọ eso na wadi enchia PSA ma kana retired Kojo Damwa was incoming Jamai South parliamentary candidate master planner Anna Ede Abam where is say Ahenkan you are too much ya Joso or see a poya mantem de ya animo ya dia bosso denti watch ya ne mame Agata Okraine officer wo mu nyina ewo odam ya friend ya boy video KKB video ni gusu twegu video we de so we dey tim say hey na do say hey obeka na de and yet mama ko Facebook so ya Isaac say hey good evening na you ko Yakubu ba ko na so de dombote was what the free offense career hey enkrogu Ghana o wase boy adwuma papa and when so edene de aba bibi kaswa wase Kasiebo no edidem ya kwana fe na nkofo hwo ya de ya pon wo mu hwe bia emfa check mu hafa yenkoi abusia nyumre yakọ ye producer wo chinchi mefidie na fruma ema yen aye Kofi Mensa adwen power sidwen papa na papa endi wanim kanti video ya wo hwe amampani ye dwen adwen pa this is too dwen adwen pa na papa hey adwen abamo endi no ohe video na wadwen pa na adwen pa so edi wanim Kwame Asante ana edi ko Facebook bilima afena Mr. Billy so we he beto we die to moringa asamo to more abusia bilima the technician on duty bounce Banza Castle ready we nyina ni pa ba ko dia ni pa ba ko ko achi we nyina egu achi atwa mo be den and I'm pension Ebusia na nyumre wa kinkai for guess ayeme mame akia chanwa mene afia ampofo Kasiebo na si yesi achia mo pe yamamumo ne tie